ntayorwa kandi buri ubuzima ni ikintu kidasanzwe mw'abantu mwe dukundwa akaza ubuzima bimeze bike nyagasani bamurashe mu rutirigongo bazukuru इसका आरंभ 50 वर्ष पहले wakwina imana mwihangane gato राजमाता शिवगामी देवी के बलिदान का Shivagami watanze igitambo cye kugira ngo agutabare. इतिहास का आरंभ 50 वर्ष पहले iyi nkuru yatangiye mbere y'imyaka 30 Baradev एक दिन अचानक umwami yaje gutanga हो गई turi umwami wabanje पीछे छूट गई उनकी संतान जैसी प्रजा और वो पत्नी जो 6 माह गर्भवती थी 3 महीने तक माहिष्मति gusa mu gupfa kwe icyo gihe umwamikazi yari atwite के सागर में डूबा रहा राज्य को संभालने gusa igihe cyose का उत्तरदायित्व महाराज की भाभी umwamikazi ntabwo yigeze yibagirwa ibyabaye और बिज्जल देव की bivuze ngo yari umukazana kuri imwe gusa yo kuba atatuma abitwa ikibi bafata ubwami भाद्रपद अमावस का दिन था।